You killed the author of life, but God raised him from the dead. Acts 3:15. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Reading, Writing, and Jesus was written and read by James Banks. Acts chapter 3, verses 15 through 24. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. For Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people." Indeed, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days. Reading, Writing, and Jesus. Moses with horns? That's the way he's depicted in Michelangelo's masterpiece sculpture completed in 1515. 2 horns protrude from Moses' hair, just above his forehead. Michelangelo wasn't alone. Many Renaissance and medieval artists depict Moses that way. Why? It has to do with the Latin translation of the Hebrew Bible available at the time, which described Moses' radiant face after being in God's presence. The original language uses a word related to horns to describe beams of light shining from Moses' face, and the Latin Vulgate Bible translated it literally. Moses was misread. Have you ever misread someone? After a man unable to walk from birth was healed by Peter in Jesus' name, the apostle told his fellow Israelites that they had misread Jesus. You killed the author of life, he said pointedly, but God raised him from the dead. He continued, this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. Peter even said Moses had pointed to Christ. It was by faith in the name of Jesus, a faith that comes through him, that the man's life was transformed. No matter how we've misunderstood him or what our past contains, Christ welcomes us when we turn to him. The author of life stands ready to write new beginnings for us. Let's pray. Thank you, Jesus, for loving us even before you saved us, and knowing how we would sin, saving us anyhow. It is in your name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How have you misread Jesus? What will help you understand him even better today?
Akang kumakmal lungir rahil deliasay, en vitta betokol ava kora beot tarandir, el mga kanggum, rendir en dia kang rangal lang ara kanggum, el kire lahil dartir. E dia kalodengay, akang kumamal beot tarngudel ngiliasay, en beot telkal, en ving mal kloar li rahil daraat, el blool mga kanggum. Ay kakita ikel bebir ikel klunyole la kanggum, alonga ava kanggum el kire lahil darangi. Makot akang kumatoroba te elela seer ra al ngurd el domodong ngir mo arteriosclerosis sel matingt al ngurd ra laog et yak mal maknit tek mal kengaol lel matingt al ngurd ra laog raad et yaw ulen sab el hart atakaat mal uben stroke. Ong erul klungyole la kanggum, akang kumamang gikarete elelaad, el mga kanggum, el mosme ras arela high blood. Mal ube others me el high blood, along akangkum, en sab el nga high blood ang ilmoryo. Om lakam high blood roreng sa tialuloklat ke ebobl oil mga kanggum, ngidi lakal marol o dimem. Ngal ulaw ngil heldra ospitar maklaad, dia kalungil dongam arol lultimuk arangalka dingalka ikado magsautin mga baral molok ngakla te elela maklol se el mortid aloran mo maklol ad ong edel kunyolela kangkum akangkum amangiret te elela ad el mom ituuta iwsela badangel ang keltial se era osteoporosis o mga lela kanggum asab el mo ko gilsmisi ay iwsela batangela aruba ka mamaas el mga kanggum mangivil at ruba ka marmaas sel loral mo maklol at maiwsir mang marail mo ituut mo mga lela kanggum amo sab el ngo sutriar armas marubak maktol ad marangal en mo misisi ay iwsela batangir aw lubong tunyolela kanggum o mga lela kanggum manggigaret te lela ad en mosme el sukal akangkum akar el kal akangkum akar el kal el martekta ad el mga kanggum en sabi el langaringi ar lirahel daringi rakla adaringi kanggum akorabiot tarngudringil kal ninding malungir rahel ebiot adorurringi makot akangkum sabi el lodoy maluben salad lobang kelangi dirkan jume maluben meat malubeng malga malubeng ngikele direkal sab emel maltilo pang kelamalga maporga mabif e direk kangkumak malungilo pang kelawas o morulawas al malga malubeng ngikele malubeng mit e boblo oilol dakala kangkum la aodimiu aulobong la akangkumak malungilo pang kelastek kangkum stek ak malungil al sel erul 2 weeks mo or sila tal Sunday, eguk mo nga kangkum steak, yung malungir rahel drakaw. Pablo oil mga kangkum, mare edaralel, ek malungir rahel dalyasay, mangkorapyo tarngutringir kal, ek malkloarali rahel dargid. Kat mal masaul, ablol sabi emlo reng setial kateblo lakrat, ergirelak nung yolela, o mga lela kangkum. Here's Palauan weather forecast for today, Tuesday, March 4, till tomorrow, Wednesday, March 5. Looking at the tide schedule, first high tide is at 9:58 a.m. at 6.2 feet. First low tide follows at 4:30 p.m. at 0.4 feet. Second high tide is at 10:45 p.m. at 5.5 feet. Second low tide is at 4:30 a.m. tomorrow morning at 1.9 feet. The sun sets tonight at 6:14 p.m. and will rise tomorrow at 6:14 a.m. High temperature expected today within the high 85 degrees. Today's weather forecast calls for partly sunny with scattered showers and isolated thunderstorms, with the east wind at 15 to 20 miles per hour, highs around 85, chances of showers 30%. Then on tonight, it will be mostly cloudy with scattered showers and isolated thunderstorms, with the east wind at 10 to 15 miles per hour, lows around 79, chances of showers 40%. Then on Wednesday and Wednesday night, it will be mostly cloudy with scattered showers and isolated thunderstorms, with the east wind at 15 to 20 miles per hour, highs near 86, lows around 78, chances of showers 30%. This is the record of the forecast from the Weather Service Office in Iray.
Looking for a way to grow your savings? With Bank of Guam's Boost Savings Account, you can earn a competitive 4.01% annual percentage yield, starting with a minimum balance of just $10,000. Plus, you can keep adding to your account throughout the year, helping your money grow even faster. Visit any Bank of Guam branch to get started today. Boost your savings. Boost your future. Bank of Guam, the People's Bank. Member FDIC. Koror State Public Lands Authority. Adalwa siya subdolol tobderngia Koror State Public Land Authority en mora arusers rangamala alal mukmong ngomur el alruimeay gabsingil ongerul buir el arak el mor ewal gabsingil aonge del buir el arak lwase komong tial el meritial obis mogomo ol tankliu masersiu el mora record al sugum ko ser tial basyo erong si tial subda emotkangan subdia o sers erbitarkau ma al upeng adel modang lilo sers rangamala kohmal masulang yal ngarngia akarmibu yung mamukotong al mera tengwa el 488-2577 mal ubeng 488-8435 signed Koror State Public Land Authority. Announcement. Merdup Corporation would like to inform the general public that they will be selling fresh milk fish on March 4, 2025, and they will start to accept your orders starting February 25th onwards. Prices are as follows: $4.50 a pound for bone-in, $6 a pound for boneless. For your orders, please call 587-1289 or 5070 or text to 779-2799 and leave your contact details. You can pick up your orders from Drop-Off Bar and Grill on March 4, 2025, 1 p.m. onwards. Thank you. Sudra kamaldila. Tia sudra kamaldila la James Smith, ang ngaligel Harvey Smith, ang ngaligel ang alugula eungel, lottob din nga ngiragel Robert ngirablugu, awang turungul bay, kaltngurat amding rabay utuy, adalbayo el sungur dialul, wer awar ramon rabay, mangiramatur milan isa, murarakul da kawa adal adal kayo kumadas padal morior mo. At James Smith am losmera ya akleel ang ramor. Mlamotrok la kamaldila morngia March 9, 2025 Sunday. Ya kamaldila ang kaltargi dadi morngia funeral home, ang ngangat kibrairay. Alway gyol ngit matkas pesud lo dam lo at lo ngal emay mdakaing sertial sang orior ngal nga diliad shooting irmeri marbibin gaw yadra derbe Ignatius ngirmeri mo subra ngal gemay mdakaing seu Francisca sangabaw marngal gel dira arur klarar abey marbibin gaw algelang ngin ngabadangal level bot ra dereng ngirat map algelang ngin ngabadangal level bot ra galep ngin ngabadangal marbibin ngi rangal gelang ngira ulu ira abey rangal gela raksit ngira dapkar ramali go el sawas marbibin gaw rangal gelam ne wer awar gibons quartet ngasik dira song saito marangalgen ebil adalbay lauri ko mangay marbibirgaw tay nadalog marbibirgaw Savior ngiramyong marangalgem Margaret Chitsin ayra yang ngalgel amle ebilas mngsong al etumay rungulbay radira kaltalyab da ramngyor masyo al marbibirgaw rangalgel mangriye ungel ra ebil ratubel elen ungel ma mesungil rem Isaac marbibirgaw rangalgel mga tip France rangit of Arsenio marbibirgaw rangalgel me awong alibosang ungel radebora alibosang mas bigger Helena Royce arurang marbibin kamiw rangal gila alang eungel ra Regan Sidoy marbibin kaw rangal gila amle lapsis edalo ul eungel ra Xiaomi Suzuki masimeon edalo ul marbibin kamiw dirat kalgang Eleanor gina motor marbibin kaw Francisca ngira blogu marbibin kaw rangal gila re mesyabol tadaw rangal gila amle ebil rat ubel ngaro ra dingang ra Julia dingang marbibin kaw rangal gila amle ebil adal bay ngedig Gibbons ra Dana Gibbons marbibin kaw rangal gila tolilang Borhara Antonio Borja marbibin kaw Loyola 12 bang marangal gel Didi Budul Sabet Rivera marangal gel rangalgil ataryong beo ralio ben malio ata marabibin kamiw rangalgil amre ngira mangyor marangalgil ang isilayos asuma isa rangalnya en eungil dirio orugay marangalgem morimat skinsyo mosu rabibin kaw imim nakaing sertial sang ngartma ngarnya Mary Anderson Gibbons tokobet sispedel ang ngira matukon milan isa kamurangalgil ong week lama ngalgil amle madragoko koy chilmay rakwistian alamay mosu rabibik kalngal ka imim nakaing sew kalangatila su daw ul malngarnya adadal dimlang kalobas ang clear yakmal ayamare mautangan may nakaing sew Madakong malamsulang hindi mo nakaswes ram asal sils. Sain ang ginamatukor milan isak. Kadiri kalsub del gimoltob del ngi nga kalngira kapo Andres Madraisaw, marabo ora idungol Yoel Toribiong, mangirwi masaw bedor, maharving irairikla, marabo orwat hermas rongula, almorar bebin kamam mar adamam ngo. Ang alagila targidra agiwa si Betang Smith, ra James si Betang Smith am lamosmera, emornya kamaldile ra March 9, 2025, Sunday, el dimorngira por Hat Chapel. Lagim sub de olngit rakal wadal at ilong Marsil, mar
da ardabangala verano ginagalaw ma mle governor sio adalbay mosudra ngal ragabo ebi rabang Teodora Miguel mspadia ardarabang sito singewo ma melop olgril toliauro matoyo go singewo mlosudra ngal rabang bringwal siswe solang mosudra adadra ngal garidung protegil hermana Kiota mamne President Johnson Toribiong mosudra ngal kumaradat Sao nos araimul ma this amlong Marian Kiota mosudra ngal kumaradat Dirngar kabay baulang kumangay mosudra bibir kamiu Pedro Gintaro mosudra bibir ngaw PS Agustin Blailes ma ebira merong Adelina Blailes mosudra ngal Ebil Teodora Miguel ma Kenya mukay si Betang mosudra ngal gela tela si Betang isumrar ni Rairik lama oya lugas mosudra ngal gela kubari ni Rairik agi kosung yama ma Clarence yama mosudra ngal gela kiaring iratnger ngal gela amanya ngir mugur litadong Baltura dambiyo may naging sertil kamildil. Daniel Tangadig, mosubra ngalgila Tangadig madangalay. Uab to siya keldermen sa mamurungol bedor. Mosubra ngalgila igalaw bedor. Judy Solang, ngalgila elong balayles Solang. Kiyoko tengeluk, mafret tengeluk, mosubra ngalgila otong tengeluk. Agyolingit may naging sertil ulbangan sil sa ngalgila James S. Smith. Ekmal marenga suliw roguy, iya Dios lom kaltangat tergid roguy. Sahay na Teodora S. Miguel lom tera roguy rubak loltobra subdo. Tial subdo mula ring stringi. Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela, Dias Broadcasting Company, Tiangas Pedirar Adulul Top Dengi, Ehara Orgi, Kohmal Mesulang. Subdra kamal dilela Elizabeth Niro Olbad. Tia subdra kamal dilela Elizabeth Niro Olbad, Rol Top Dengi Niraget, Yuki Wadongokla, Maubad, Juana Niratagi, Mo Elizabeth Niro Olbad, and Mlengalgel Amlebele, El Niro Olbad, UL, Amla February 13, 2025. Emlamotrok la kamalidilel morngir ongim luriol March 7, 2025 rablil ngaraget Rairai State. Gesara gim subra aseng Ignacio Anastasio girel tialsang. Aira gim subra balel obiang Fubers kabong marbebidingi. Agidire gim subra Sali Daniel Paulina Mrep marbebidingi. Ngalgila bulbult malwat ngalgila midol temol ma Agustin Iraklang Marosa Mistika Agustin. Agidire gim subra Barbina Sisinio ma Clementang Ramongloy. Makamle ka benort mewang rungulbay marbibidingi. Delegate Victoria Kanay mamaringin at Chanis. Mamark oruk mau elsung iramatukon marbibidingi. Idrigam subra ira alamatini na igisakas. Ana igisakas Williams. Ile Hermina oruk legislator Sano Sakuray. Fernando Yao at Yakla. Yao Rangsmus Frankiota. Rudel David Dongok. Lama Sherwin Dongok. Ayliakals pa na mamura omteer ebira Emilianang irigiklang. Algirel tial sang. Oriora kim subdra amle President Johnson Toribiong marab oraidung al Joel Toribiong mo subdra ada de meim daging iseu. Idre kam subdra ngi abadel melwert matul marbebi ringi ramle Senator malit matul Honorary Council el matul Minister ngi Blas matul Kalit matul Remeriang matul matlaw ritpath algirel tial kam dilela Elizabeth. Agidre kam subdra Leslie mabeberlit tewid protegil hermana Siro marangalgel mihay namrep marbebi ringi. Agidire kon subrat mewang gensiro dongokla, Marta Kosiba, Maria dongokla, Maylin Urdor Soley, Alfonso Kosiba, Chobalin Kosiba Ngiraingas, Ma Shirley Kosiba Louis, Caudra El Ventorio Kin, Leticia Sikat Ledik, Linda Ngiratagi Baktaut, Kirby Ruur, Mrokul Sheridan Ruur, Agidire kon subra idolo daol Absalom Ngiraklang, Angelina Tebey, Rebecca Cuarte, Marangalgela Kadok. Agidire kon subra BS Paulus Ongalibang, Rose Ongalibang, Marbibirtir, Senator Kamsek Elias Chin, Diranga Setskot Ur, Madilbog Christina Sali. Agidire Kamsubra Adalbar Atang al Alensid, Adalbar Irik Glensid, Delegate Mangur Ulul, Carmilar Ulul Marbibirtir. Ngalgila Targong Pedro, Ngiratrang, Lindayob, and Beverly Uldak Malay. Ay maliga Kamsubra Paul Simang, Wilbur Olu Williams, Maodara Raslin Uegi, Maonglong Flavin Dangokla. Agidire Kamsubra Idolo Daul Absalom Ngiraklang, Mosubra Takaw Adal Adra Kablira Ullaol, Emeim nakang shirt til kamal dilel Elizabeth ngiro ulbat. At pangagim subra rubas subdiyang ubdel gilel tial masang. Ngaram lungwagim subra ngiraklang Chan Biskabong, Dr. Mice Roberts, Maloma Roberts. Tigil at mam nadi kamdung clear, ang klamatila subda ulm diwa motangi, emeim da alim mertial albula. Say nangiragit yugi wotongok lumaubat, wana ngiratagi takataro. Tia subra kamaldil ra Elizabeth ngiro ulbat mimong loltob dringat at post malwat talay Miss Antonio Bell sa alit adong Pedro Mrep marata France talay. Magim subde wa iser adamam ngaradas padal lang ayuk mayol daw bark mo. Targid ra Elizabeth ngiro ulbat mimong am los meer mong lamot rokok lang kamaldilel morning Friday March 7, 2025. Amadangin la Elizabeth ngiro ulbat mimong amot dra Palau Funeral Home and Chapel re aklora tutaw 8 a.m. Emelmal tel morablil ngaragit
ay ray emang maldil motalial sil se todo mamak ragid. Malway segim subdar bekla damamal mo may madalim dang isort tialbal sa ilang maldilel ngal targidra Elizabeth ngiro albat mimong. Mangarara gim subdar ngal gilang lo marokul damamal gilat tialbul. Ya ola gim subdar takriw Salvador Ramokot tay adra apsang Stephen Ganay ma odaray bay Harrington Olebu balo subdar adadak mamim dang isew. Yang kaklagim subdar adadra kablira lamol mamim dang isort tialbul. Ay gidri kam subdar ngal gilang irakalsong mar ngal gila balayles gilat tialbul. Ang iwala gim subdar ngal gila titibaw bawmert ngal gila rebels ngal gila riu par ngal gila truth pukuraw. Agidri kam subdar ngal gila nangul rikabar ngal gila obak ngal gila mis at taliw mar ngal gila idong wasay. Malika kagim subdar ngal gila ilalam mar ngal gila idub. Agidri kam subdar ngal gila kodep nginatrang ngal gila ngirkungil makol ngal gila samdiw ngal gila Joseph Palauan mar ngal gila albanguel. Ngisa lagim subdar ngal gila upul ngal gila apul mau ngal gila ngalaw ngal gila ngaswal ya masiro ngal gila marra ngal gila anang ngalaw. Agidri kam subdar ngal gila atmilol ngal gila masub ngal gila maruy ngal gila bap oilo ngal gila idil samlong ngal gila ngalibang wel ngal gila masyor ngirangayang ngal gila modrang ngal gila loy ngal gila ludong mar ngal gila raseng ngira ibulungula. Idri kam subdar adabe ananias pultadaw mamalixis katkel rakablira yebukul gila tialbula. Idri kam subdar ngiro oirem asam masang maudalat hiroko hideo rakablira oirem amlo subdar adad gila tialbula. Ayra gim subdar bekla tamam gila tialbula. Agidri kam subdar ngal gila isik ngiro albad mar ngal gila ngira mangnoy. Agidri kam subdar ya ord koen amlo subdar adad rakablira qawi almumim da ngisir tialbula. Ngat magim subdar ngal gila mutadil gila tialbula. Maram lungwe gim subdar ngira sibong lakis malsol amlo subdar adad gila tialbula. At pangagim subdar ulel mar ngal gila eldigis alab dal gila tialbula. Ay miliga gim subdar at kula ulter warngul bay marablut marinor aseng malo subdar adal gila tialbula. Paliliwa gim subdar ngira blay isak saguray mangira sokos Jerome saguray malo subdar adal gila tialbula. Tiang adig maldilo ang gila mga blalsa. Pagkatol ngitra bekla at malongot mokkortil gila tialo mga blalsa. Malway segil mo tek malwal ngitra bekla damam nga daspadal kayukul mayol double mo. May imdakang isil gila tialo albang at sungul ng targidra Elizabeth ngiro albat mimong. Tial kamaldira Elizabeth ngiro albat mimong amor ngira Friday March 7 rablil nga rakidra blue day. Yatel yalsil seng tawdan mamadakla. Madakop malm sulang ngiro bakal Dios lolmol mnumkal tanga targidra kuyong. Sayan at pos malwat talay. Tia subdra kodal makamaldilo at tawdan ngira dialol alans kyota madiklarisa ilong radang Herman algira la kamaldira Elizabeth ngiro albat alangalgala isik ngiro albat. Kaltargida amlos mer February 13, 2025 mabadang ilang aramor ka emla matrok la kamaldilel morngina March 7, 2025 al Friday ong imlurior. Mang di mga maldira ablil nga rakidra blue ray. Mang top dramor ko sel tutar e aklo et morablil le mga maldil motilial chil sem umdakla. Balway segim subdi olngit rakamul at mamregal blue mautanga loitit al sang miu emim dali medas mas miingal targid el kuk maadibus radrong led. Mangar along agim subda ibdura barak Florencio Yamada me ebira barak Valentina Bares ingirakasaw mo subda bek ngal ge meim dalim. Agidri kam subda morfiwa sisang mo subda bebir kaw meim dalim mertel albula. Olagim subda ngal gelangin ngamius tangatig radira sears cliuri marbebiringi olingit meim dalim mertel albula. Kart magim subda arbadura tablak Marino Thomas maongim ginakasaw rungula mo subda bek ngal tablak meim dalim mertel albula. Iwala gim subdar ngat kabuy hiya pukuraw mo subdar ngal gila truth pukuraw marangal gila Thomas Summersay marangal gila mlengin ngat kabuy ito ang wasay marangal gila mler dialul kabriya rungul marangal gila mle ebirulo kiari malil marangal gila dira ete ito marangal gila mle dilt kabuy martang obak madra dilt kabuy Doris Omat marbebiringi kas pusubda meim dali mertel bula malagay kagim subdar rulukon Marcelo ngirkalaw ebirulukon Naomi B. Uwegi marangal gila mle koy Benjamin Mersay wasay Rosemary Ulgaril marbebiringi marangal gila mle rulukon Johannes ngirakasaw radira itirir Miriam Che Augusto marbebiringi marangal gila Koreang Jacinto radira dalbo el taklakodep marbebiringi marangal gila Rig ewat rangiruikla Pedro del Ngali marbebiringi marangal gila Hideo ewat rasisinyo Hideo mabelinta eungil marbebirtir marangal gila Remeldil ngirwas Brian eungil maobrang Antonio marbebirtir Mateo onglungol Chasua agidri kalm subda rangal gila mle odalatos ko sebalta rangir gungil Steven Sebalt madilik rebe rangir maat marbebirtir marangal gila ubal talay rangamadawal ben talay machulita talay marbebirtir marangal gila nginat kakal makreos rangatibu ulwel makreos marbebiringi makabenor henaro mersay peloy marbebiringi gaspasud marmos sabrir lamay madali mertial bula
Ngesara gim subda rangalgela ana malayong irgalaw marangalgela masyol arangirangayang kas pasuda meim da alim. Agi tokobet sel subda gal wadal at ilong marsil masubda rangal ka meim da alim bertial bula. Marsula gim subda olingit rabakar mausi dini echi madir rakawis Marcelina Argenti masubda rabekal da meim da alim bertial bula. Aira gim subda ilapsis Vincent ito rangalgela mnedilikla ngiru albat rangalgela Johanna Rabe marangalgela dirangayang ngirmao raya ortkoela maodar ebirairik sadaria marbibirtir. Marangalgela Moses Asuma, marangalgela Franz Peloy, marangalgela Adelina Peloy rasengala, marangalgela Kalistus Peloy, marangalgela Dr. Anthony Peloy, marangalgela Isidoro Peloy, marangalgela Benita Peloy Merur, marangalgela Dingir Wasisang, marangalgela Rigel W. Masahiro, marangalgela Osiro Masters, marangalgela Matiao Master, marangalgela Daniel Simeon, Radir Raday Wise Kabong marbibiringi, marangalgela Agustin Simeon, marangalgela Trolli M. Giralmau, marangalgela Dirairikil M. Taryong, marangalgela Robert Simeon, marangalgela Rubario Simeon. Kaspasubda rokoy marmos abril lamayim da alim tial bula. Maram lungway kim subda ngida sibong lakyus malsol, dira alila kiyokorngi lang rete William sa mabad mayreng malsol, masubda adadar marangal ngamayim da alim tial bula. At pangagim subda rubiang Hiromina Bayama, dirangalde el korang ribluku, Madeliget Francisca Otong masubra adad marangal meim da alim mertel bula. Ay miliga gim subra at kulaud terur ngulbay maramay sa Linda Sakli masubra bibir kamiu meim da alim mertel bula. Kidiri kam subra ngirmir basyok kyota marangirawlaw Clement Kasuma madilulaw Marciana Sikyang masubra ngal meim da alim mertel bula. Yato kubet sa spada mamoramla albulu ginatan yusi masubra bibir kamiu meim da alim mertel bula. Oriora gim subda rangalgela Brereng Stella Kyota, Rarus Kyota, Madilmur Lucas Isal, marbibirtir. Rangalgela Veronica Kasuma, Inocencio Kasuma, Catherine Kehiga, marbibirtir. Marangalgela Susanaw Erbalaw, Radilulaw, Marciana Sikyang, Maanisyo, Sikyang, marbibirtir. Marangalgela Bibianaw Erbalaw, Rapioria Kosiba, marbibiringi. Marangalgela Santos Ngodri, Rawadal Adraw Rabaw, Ines Santos, Marangalgel. Iramuay Adarino Santos, Marcela Santos. Marangalgela Otiwi ngirdongol ramaang o haruo marbina Otiwi. Marangalgela mner dialol ingrakli Emiliano ra Elias Emiliano, Masalvador ingrakli, Macho N. I. Filibert. Marangalgela Kasoley Rablu Dratililaw Francesca K. Sakuma, Marcela Kasoley, Benedict Kasoley, Cambes Kasoley, Maulbeth Kasoley, Marangalgela Gabriela ngirmang, Maradira Prak Elisita N. Morey, Mangirasu Gregorio ngirmang marbibirtir. Marangalgela mnengirawlaw Moses Mogol Nasrin M. Noel, Madaktor ngira Isaw Mogol Marangalgil, Marangalgela Aloysius Yosiwo Asumar, Alvira Alfred Asuma, Marangalgela mni Arbadura Tablak Hiroshi Santos, Ramatarang Santos, Marbebiringi, Marangalgela mner Dialul Singenari Jose Asuma, Rahelen Rose Magenard Sungiyama, Marangalgela Maya Rulugdar Agi Ulde Galmaya Marbebiringi, Marangalgela mner Dialul Aberdong Ramilang Magata Aberdong, Marangalgela ingrek lagayok, marangalgela dirra galaw ngiray galaw, marangalgela dirra makar tamay, rangilip kalrobat tamay marbibidingi, kaspasub da rokoy marmos sabiri, lamay migim alimirti albula. Tokobet sa spadna mamorangiri ete, Henry Blesa marablar ete, teolingit mosub da rata tamay alimirti albula. Karkabsang agim sub da rabay Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, belosub da rangalgel Rameo Katosang, marangalgela Besrak, marangalgela Imyong, marangalgela Sadang, marbek kalngal maradadar Odilang, ilmim dalim. Agitire kamsud rangalgela igalaw gitalong, marangalgela Umay Aribuk, marangalgela Miotal Andres, makaspasub de meim dalim mertial albula. Peliliwag imsud rangal karamadaliwal, yolingit marmosabiri, lamim gim alim mertial albula. Madakop malm sulang edit kausing akur selsil, srakamaldi, March 7, 2025, langim Nurior, Friday. Sain, Ardialul Alons Kyota. Tiadiri kalau sisul sobra kamaldile la sabet ngiru albat mimong lol tobder nga ngiraklang chance kabong weldi kisnaway daong uharuwa wilter ronguram oong William ngiragalaw mas pesung al masaw bedor agim sobra kamil bebir kamam rakamaldile la angalgela ngiru albat la sabet en mimong iolingit may bodang sutrir ar adala ngiru albat rakamaldile lang aligir mga pangagi sobra rigel rablud marbibiringi rangalgela kamrang itong ra eling klol at marbibiringi Algelat itong reblud radidib o kadat itong marbibiringi, Delegate Francisca Otong, Rokomsik surang albib senior mabek kaldil evakyota, mosub rangal karinglay. Rangalgela amaredong reblud ramala rigrik junior, masub rabibirngaw, rangalgela mlew eldigis alav reblud, ngidayi ol reblud, rangalgela lukosiat, rangalgela eldamay, rangalgela amasyo rabalentino amasyo, almaamanya amasyo, almosub rabibirngamiw, rangalgela mleri iwang tauringel otob, rali otob, malidia otob, mosub rabibirngamiw,
Iwala gim subdra ngalgilam nesmi ingartao idong ngalgilam matrat kiosi malego kagim subdra richinam sablu maraslin robasa malangram languya gim subdra rosan yang iray galaw abia masisinya osima mo subdra bibir kamiu o ingrang ya masagi mastanli ram ko marbibirtir ngalgilak lang skabong ra riididrong tadawas kabong mo subdra bibir kaw ilong uduy marngalgel ngalgilas armidal bin sray mengal rangil marbibiringi Oriora kim subra ngalgel obaw kyota to shiwo kyota kimiko kyota shiro kyota masuwo kyota asa ko sasao em subra ngalgiu ngalgela ngir ngatrang raibu masyaron ngir ngatrang mo subra bibin kamiu ngalgela ide the abins erungla radir iwang enita et pisong matareng the may mo subra ngalgalay maliga ngalgela olblay bins ra oligong ratigay ra Wilson olblay bangi nakasil sisko mo subra bibin kamiu Ngalgela orangs Pedro rang armid, ngalgela bedor bin sir odray to siek keldermen sa agigo sungyama mamorngol bedor, mo subra bibin kamiu, mabins agiwo. Akamaldilela sabet en mimong amo March 7, 2025, Friday, yakamaldi na di morabli ray. Yar admam no di kalmdung clear ball sab ilmay nakang isyor tel bulang. Yar mo di kalsab ilmay di nakalat karang ngunguwa. Sain irak lang chance kabong. Tia subdalo tawdang niya ulang ong takiorngila rangem Sebastian Andreas daway daong delegat Sebastian Marino ngiro oteot Eliao iat spons takada ngirbang alt Benjamin Adalbay alam subdalo kamil dakaw adal agi at kula de dalil ang ngaregal belura ko dalil makamaldilila Elizabeth sabet ngiro ulbat makamaldila di moringira blira ngaraget Hamlet ra Ira State agik malolngit at ngomay mapatadagit ang sutrir baby ringi rakamaldilil Hindi ka ngalyok maalungon makardi mo kultpok lagila kamaldiin mo ngadal blalsa. Mangiwala gim subra former Speaker of the House of Delegates Delegate no ay daong kaspusutulo at mim nakaingisir tel bula. Ibluk trumen ngirmang marbibinakaw. Isokali o kustor ngun marbibinakaw. Justino Boysek. Sereng tulop wasisang maotam ra church tulop. Smi o Juana Nestor marbibinakaw. Kaspusutulo mim nakaingisir tel bula. Ngaralong agim sudra ngalgilam ni adal para kayong ngir amat troli radwait ngir amat maodam ra uldak ngir amat ngir amatur marbibir kamiu. Ngalgel marbibiram na ngir awrel da Tobias Akwon makas pasuda may nakang isert albula. Isa agim sudra ngalgila late McCarthy Guataro makas pasuda may nakang isert albula. At pangagim sudra ridep o kadat itong maodam ra martat itong kasuma marbibir kaw. Rigir blue marngalgem ening klolat marngalgem hasintang itong marbibir kaw. Rangalgila late weldig sa love the blues marangalgiw malins ngirumrang ngiraget marangalgem kaspusudar atat marangal gemim nakang isert tel bula ay ragim sudar ayung Benjamin Yob rangalgila mledirat ngalel ngarong yaat ngiraget Robert ngirabloku marbibinakaw rangalgila mledladra ira alsali adalbay Benjamin adalbay madakter Aisha adalbay kaspusudar atat memim nakang isert tel bula Hermina Marino Oruma rangalgila late Ormel Gigareldil Gehi Anson Ngalgila late nginaget romat matul rarurat agi maluet matul mari iwang welt matul makas pusubtulo ade may nakang tel bula. Siya ko Daniel marangalgem ngalgila late tayang ikasasa tiraay tinagiulula kliw ngirgiklang kang itsa. Ngalgila late Pastor Solomon Mokogil, Spis Valentino ngirgiklang, Puig Spis Sherman Daniel, former President Johnson Toribiyong, Iadar Eduk Francis Toribiyong, Rabor Aydung Yoel Toribiyong, at post malwat talay marangalgem, o bakaradapkar Clarence Kitalong, kikarel tadip Timothy Ngirimaw, tulay sa Baltakada, kaspusuda may nakangisir tel bula. Ngaramlungoy agyol turkakal ngira sibong lakyus malsol, maodam ramayreng malsol, kaspusuda may nakangisir tel bula. Rangalgila Raget Sulyal, Runguram Owang William Giragalaw Marbibir Nakaw, Rangalgila France Kinam Katira Dilyaw, Rumanginam Kati France, Kaspusub de may mga ngisir tel bula. Oryo Ragim Subra Wadal Ad Agim Anderson Marbibir Nakaw, Isaw Ramangsaw, kami itutong madilmirang algem gim kang isir tel bula, Alios Yao, Kadiri kami itutong madilmirang algem gim kang isir tel bula, Amra Ebahles, Ngalgilam Ledladra Iwasay Rula, Odal at tutod ngiral mau marbibirakaw, Francis Cableso Rungula, Teodosiao Yu Patrick, Josephine Yu Igsas, ang kaspasutulo ademim na kang isir tel bula. Serafina de Belbot sa ato marangalgem, rangalgila aliduy o malyak, rateo ringirangas marbibirakaw, Saryang Olaw Lawarswik, agemi Sunday marangalgiw, rangalgilam netaladra ilong isaw, maalin sa ato marangalgem, Deborah Toribyong, Rodiang Toribyong Smus, Nanumi Toribyong, Chewin Wermas, Rosemary Joseph, rangalgila late Carmelong Ralul, karatiliget Manggur marbibir kamiw, rangalgila Rium Drarulib ka Anghenyo, Alfonso, pero ningang ilaybay ma Fermin na isida,
Sheila sa kuma marabibirakaw, Apolonia Siprit, ngas pusubdalo ademim na kaing sirtel bula. Ralgela late Hiromir Dial, Ralgela late Ratsue Sali Kildong, Rahwanita obiang marabibirakaw. Boon ma Reinhardt Silas, ngas pusubdalo na kaing sirtel bula. Rosan Kyosi Andrew Masmi Kamenor Juana Nestor, kas pusubdalo ademim na kaing sirtel bula. Tirat ngir Rose Masubda, Rangila sa awas ra Vice Speaker or State Legislature el sa awas, maodam na sendi sa awas mangalgiw. Ngira Mariang Alexis Ramsig, Core State Legislator Tito Ringang, Pastor Balausan Dario, ngira Oteot Eliao marbibirngaw, Puik Pelao Bun Ngirangasil, Rangalgilam ler Rungulu El o Ips Armidal, William Siprit marbibirngaw, Kaspuso de Maim na kang Sirtel Bula. Pelilio agim subra rangalgila kalibra ko siya may inaria maradadrat yula dedlil, rangalgilam le ULOL kaiteng Madris, Kaspuso dar ada de Maim na kang Sirtel Bula. Trigil melodia kalabas ang clear ng klamotela subda ul, matangil mo katakaw adirong siti al subda kamaldila Elizabeth sabet ngilulbad, kaspuso de may mga subtrier baby ringi, ertel kamaldil mo mga dalblad sen morngina March 7, 2025 lang hirim ong haim lorior, aldi morngina blil nga raget Hamlet ra Iday State. Kop malm sulang, sign na iat spoons takada. Tial subdal mula ring stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, maluub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adulul top deringi e haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldila. Tia subdra kamaldila top deringi rubas subdiyang ubday, yadra idik til Albert maldangasang, yadra imawang al skilang ultirak, len subdra adrir bap mioldaw, at kumaisius frida wasisang, Amnos Mersera Trim El Kapsingil ong Erulbuila, February 18, 2025. Mapatingil ang ramor game lamot rokok la kamaldilel, El Moringir El Kapsingil ong Edelbuila El Arrak, March 8, 2025 El Sabadong. Mapatingil ang motov ramor or eudiklo ka 2 7 a.m. El di mga maldira para ibobang el moragedra talial sils. Magim subdar at mamor bap miyol daw mkaspusud, iabol sabi mayim da alimid kang iseur, til kamaldilel nga ngaliged, etargidra issues a frida wasisang. Ngar along agim subdar Erika Emmanuel, ma chiekor ayungla, ma subdar atad marangal gimin da kang iseur tial masang. Kidirikam subdar ayol masayugi adalbay, ma subdar ngal gimin da kang iseu. Kidirikam subdar ngal gilan klol atra tuloy klol ad marbibiringi, ngal gila kodep klol ad mara ensingewo marbibiringi, ngal gila koy maldang sang ra isang Hilbert Martin, Joseph Magalbin, ngal gila ilsey ra pragay ma faith, mkaspusubdalo do se may al mga mamartial albulo. Hagidir kam subdar ngal gila raklay baul, ra chio raklay, ma Philip raklay, mkaspusub de may mga skong mamartial albulo. Kidir kam subdar ngal gila mgireng remokot, ra Salvador remokot, ma Helen remokot, marbabir kam yung mamim na kayong sew. Ngakalrubas subdiyang ubday, am subdar kaur dalasong Paulus Way, ma subdar atad marangal, imim na kayong sew tial al sungulang algela, amani amasyola, almaadi busura lang led. Ngararagim subdar ngal gila ngir mukur ngir orala, ra ubday malosi, marangal gila mrereong ngilay galaw, Mosubdra bebir ngamiyo may mga skumamit albu. Gidira kan musubdra kaol karamiyo kolampus sa kuma, mosubdra atadra karamiyo may mdakaing sew. Gidira kan musubdra ngidayrong isakswala daw, mosubdra atad may mdakaing sew. Gidira kan musubdra misa Antonio Bell sa mosubdra atad mangal may mdakaing sew. Ngayang alinga karubas asubdiyang ubday, am subdra kaol wadal admit skora file, mas pis o wensote, mosubdra atad mangal may mdakaing sew tial masang. Aktirikam subdar kal o bakarakalaw Steven Magisang, masubdar atad marangal gimim da kang isew. Aktirikam subdar kal damianas mandrang, malasarus mandrang, mamim da kang isew til kamaldila. Ngaramlungo ay gyaltur kal ngilutul EMU mat, malmea o lem rarimir at Johannes Teur, marbibiringi, marangal kimra Jennifer MUO, Chelka MUO, Chenda MUO, Machowi MUO, mamim da kang isew. Ay liakal spede kamarangina sibong lakyus malchol, mega mo oda maramayring madalim da kang isew til masang. Tirekam subdar kaol legislator Hilton Hideos, maolem rahiram rageth, mamayim nakaing sirtel albulo. Tukubet sa spadek nga karubas sa subdiyang ubday, amora Emilia Madraisaw, yolingit rakaw mega maralgem, maoda marataw ringil amasyo, marabibir kamiyo mayim daalim nakaing sirtel albulo. Miligak masubdar kaol rablud marinor sengal maebil hermana umitaro, masubdar adad marangal gimayim nakaing sirtel masang. Ay reak masubdar kaol spis Valentino ngiriklang, o adalat takakurulukod, Mosubdar atad marangal karablar asel may mdakaing isert til kamaldili la isyus frida wasisang. Tiri kalm subdar kal ngiraget yugi utangok lamar alul karingang metes, mosubdar atad marangal may mdakaing isert til masang. Oriorak mosubdar kal chanson toribyong, marab oray dung al yoel toribyong, muspada tri raru admiw marangal may mdakaing isert til masang. Ngarmidak mosubdar kal tulik Alfonso Diaz, maramligo el sawas, mosubdar bek kal at marangal may mdakaing isert til kamaldila.
Tiri kam subdra kaul madra abaap, dabdeb kumongami, maodam ramalat kamong mongami, marbibin kami may mga sumam, at tialulbang sungulang algil amanya amasyol. Ay liak kalspadek nga karubas subadiyang ubaday, amura ng algil arbibin nga, makmasubdra ng algil ang lay ubaday, Ramelbin ubaday, may nakang sirtel kamaldil, rangalgil at tuur ubaday, ra ethith elbalaw, siyano tuur, aylin kumangay, kaspusudalo at marangal may nakang sirtel elbula. Rangalgila elof sa iskera din may sa iske, may kang mangalgim raliyo sa iske nakang sirtel elbula. Rangalgila dalgu ubaday, ra hermina midol, skat ubaday, ngadigis talgu malosi dalgu, mamim nakang sirtel elbula. Rangalgila west sa iske, ra FC West, tama Jones West, mamim nakang sirtel masang. Rangalgila isaw, liu masyola, Ra Valentino amasyola, amanya amasyola, yadrang arwik, rideb amasyola, Jenkins amasyola, Manansi amasyola, Aigo amasyola, Stomo amasyola, Full Moon amasyola, Tawringel amasyola, Tio amasyola, Masinoy amasyola, Mamay nakang siyod almingat tarigidra amanya, at tial kamaldile lang algel raisyus, Fridawa sisang. Kultur ramangyor ng ulbay, malmerang algem lang sumam ritial masang. Tiri kalultur kaw Gloria Kuroda, malmerang algem lang sumam. Tiri kalol turka Shirley Gelmal, malmerang algem, malang sumam mertial masang. Tiri kalmsudra kal tilaw ngal tangat, marang algem natali, mameltel ngal tangat, maroidan rungula, mamayim nakang sir tialulbong sungula targid raisyusa. Tiri kalmsudra kal Elin Rablu, ra klolad, masudra rangal gemim nakang sir tialulbong sungula targid raisyusa. Rangalgela agi ko klolubak, ragero klolubak, yoneda klolubak, Machenstone klolubak, Malukas Sali Jr., mamayim na ali mertel kamaldila. Rangalgela rubas subadiyang ubaday, Carminio, Lois subadiyang, Mamelington subadiyang, spadatria ruadmi umarangal, ngay mayim na almingya targid, raman yartial albula. Kaya mga tela subadaw ulmal ngangyar at mam lo di kanitong clear tial subada labal makitarang miw, e mautangan mayim na alim na kanyang isyor tial kamaldila. Makluase rabalu, mapulakat sa elme, maldiwang ilbasul, maditakalat karang nunguwa. Kop malam sulang ya rubakal Diyos, lumakal tangat tergidro kuy. Sain rubas subadiyang ubaday. Tia subadra kamaldila top ng yaw el damay obak, Rimir at Johannes te eur, ermelek kaltirurong ulbay, maradiol meoto may, almararukul at mamalik mo Frida isyus W ilamlong, Hamlos mer mapatingilang aramor kem la motorok la kamaldil morngir ong el kapsingil el along edel buila el di mga maldira para ibobang al motilial sil set to den mor omalak ra olkul rangat pang alway segim subra bek al mamragal belu mangal along egim subra ruong Juliana nanata crew mo subra at mangal kemim daging isew ngarara dagim subra former president madangabu Tamil Musaw Jr. mo subra at mangal kemim daging isew Ngaramlungwe gim sudra Rimir at Johannes Teur, mo sudra bebir kaum marangal gim dali mi daging sirtel bula. Agidira kam sudra ngal gilam ne ruang ngarud sa ngiragalaw, ranungura mo al William ngiragalaw, ra sisinya ngiragalaw, mo sudra bebir kam yu mi daging sirtel bula. Kartmar ablar armalia gim sudra ngulaw Johannes Ting, mga luida ngira arwes sa adragroy, mangira armal Justin ngiratngir, mo sudra adat marangal gim dali mi daging sirtel bula. At pangagim sudra Valentino amasyo, maamanya amasyo, mo sudra bibir kami umarangal kay may matalim yung kang sirtel bula. Egidira kam sudra former speaker Siles ngirarmyang, ma-ines job, marbibir kami may matalim yung kang sirtel bula. Egidira kam sudra ngalgila ngalong bolodak, mamkas pusudra may kang sirtel bula. Ay maliga kim sudra uelda may obak, Baul Paul Simang, Urbaw Urwas obak, Wilbur Olu Williams, Ngireng Joseph, Rosalyn Ueki, Ray obak, Marigel Kwal, Amay mdali mi nakang sirtel albula. Ay idre kam sudra ng algilam le obak lubil rik langseng sa nakamura. Rangil aloy soang oywil. Tira aloy ngatway oywil. Nora oywil masters. Mamosubra ng algimay mdali mi nakang sirtel albula. Kidre kam sudra o ermelek liktirwar ng ulbay. Mamosubra bebir kaum rang algilam rok rungulbay. Rang algila desbet rungulbay. Rang algila Bartolio. Rang algila malek alkiota. Rang algila kukong Fritz. Barang algila ulsudong rungulbay. Mamay matalim nakang sirtel albula. Ay liak kalsubda marab ekaldil evakyota, marbibir kaw mamay matalim nakang sirtel albula. O sisiul subda, amaradir ngulbay, marngulbay, mamasubda rangalgila ang iro albat, may matalim nakang sirtel albula. Ay ragi ultrura ebiledil Caroline Tangada, elemea Minister Charles Obiang, maging maalim sirtel albula. Parangalgila tuti olwala, raan si tuti, marbibiringi, malamay maging kang sew. Aliak kalsuda mo rangalgila tamtering ramas malamay migim kaing isew. Marangalgila Versik Santos ra Steven Santos marbibidangi. Malamay migim alim migim kaing sirtel albula. Paumkat al balayok mabin scout ang balayok. Mosubdar adat marangal gimim na kaing isew.
Atong bet subda maraya at spoon stakata mo subda adat marangal ke meim nakaing sirti albula. Kidringan subda ngal gilaw irmas at tomei ra omebail Basilius ma iwong bees ma meim nakaing sirti albula. Oriara kim subda ngal gilaw humiko ging syo mal meim nakaing sirti albula. Kidringan subda ngal gilaw debel bot ratina debel bot. Losaw debel bot, Edith debel bot, ma Armstrong debel bot, marangal gila sor ra debel bot ra masaw uduy, ma Herman igeda, marangal gila tumarang debel bot ra emi mesay, ma madra abaap eli mesay, mo sudra atad marangal ke meim talim, etang isert da albula. Kidir kam sudra ebir yung lulay otobda, mo sudra ebir kam marangal ke meim etang isert da albula. Kidir kam sudra ngalom sa France, ma odam ra wilter mas, mo sudra atad marangal ke meim talim, etang isert da albula. Agidiri kan subdrar adiol me otomei makuya blelay masubdrar adad mangal ke meim da kaing sirte albulo. Agidiri kan subdrar oligong de bedem mongami mamalat katorin ong lolo matyo mongami ri masubdrar adad mangal ke meim da ali me da kaing sirte albulo. Agidiri kan subdrar nginamoy Adelino Santos ma Marcela Santos meim da kaing sirte albulo. Agidiri kan subdrar Mary Wenti adalbay Lawrence katapangang ma Emery Wenti masubdrar bibir kamiu meim da kaing sirte albulo. Peliliwa kim subdra isao sisyor, sadakos mau, tingarbu ihlari amalay, kensi genti marangal kilati marong sisyor, mo subdra atad marangal ke may nakaing isew. Ngayora kim subdra eldigis na tusmis, mo subdra atad marangal ke may nakaing isew te albula. Kidir kam subdra Ben Tomas ma yoy Clara Orengs, mo subdra atad marangal ke may nakaing isew te albula. Tirgal tamam lo di kam dung clear ti al subdra kik malolgit malakabal mkitarang miu, lang klamotela subdra uul, mautangal may mdaalim nakaing isew te albula. Makloase malsang material model sabil may ditalat kang lunguwa. Sain na uel tamay obak. Tia subdra kamaldilo top niya Valentino amasyola yadang arwik kalridep amasyola machengin sa amasyola marabibirtir. Algirela kamaldila issues wasisang alngalgilatar kamamra amani amasyola. Almlamos mer mabatangilang aramor gimlamo trok la kamaldilel lehal kapsingil ong edel builo. March 8, 2025. El Sabado al dimor ngira para ibobang. Mangat pangagim subdra kalu eldigis na waidong, mo subdra bekal adat marangal karaidor, may imta alim na kangisir tel kamaldila. Kidri kalol ngit kalu ridep o kadat itong, may gaw marabibir kaw na kangisew. Kidri kalol subdra ngalgilat tau ringel otobdra ebir ayung albulay otobda, Lydia otobda, Lormans otobda, Sigabig otobda, parang ngalgilat may otobdra liti otobda, marabibir ringi, ngalgilat hiroko otobda Francine Ginasway, ang kaspasubda may imta kangisir tel kamaldila. Kidri kam subdra ngalgila lukos si adra aseng liat ma Governor Jersey iyar mo subdra bibir kamiu meim da kangisew. Kidri kalol ngit terkaul bekal dil evakyota mo subdra bibir kaw meim da alim tial kamal dil. Kidri kam subdra siles ngiraramyang mo subdra ruudam maruule meim da kangisew. Ngaram lungwe kim subdra kaw nguram oang al William ngiraygalaw mar bibir kaw meim da kangisew. Kidri kam subdra dingal yus olwa al damay maoingrang yamasagi meim da kangisew. Kidri kam subdra ngalgila sa armidal ra inabo sa armidal. Imengal sa armidal, mamorey sa armidal, mamim na kangisew. Ay gidri kam subdra kal Davis tamtereng, mo subdra bibin na kaw mamim na kangisew til kamaldila. Gidri kalol trura ang ilotel emiwamat, malme o lemran rimir at Johannes Teur, alspedi o adara Lucia marbibirtir, mamim na kangisew til kamaldila. Ay gidri kam subdra ngalgilak lang skabong, rangirak lang chans kabong marbibiringit, mamim na kangisew. Ay gidri kam subdra kal harugor mari, mangalgem rasam sel mari, mamim na kangisew til kamaldila. Kidri kam subdra kal ngir turong chansong yama, mo subdra bibir kaw marangal ke meim da kangisew. Kartma kim subdra kal beo o de may obakarairur, marbibir kaw meim da kangisew. Kidri kam subdra ngalgila ngir mukur ra Dr. Helen ngir mukur, marbibir ngir mo meim da kangisew tial masang. Ay miliga kim subdra Paul Simang, marbibir ngir, ngalgila ngulbay raw ermelek klikterwar ngulbay, mo subdra beklaad marangal ke meim da kangisew. Kidri kam subdra ngalgila de belbot, ratina, mamarangim ra losaw, mo subdra bibir kami meim da alim. Kidri kam subdra ngalgilat kadluk mongami rabaap tabdebok mongami maodar ramalat kamong mongami mo subdra ngalgimim nakangisew. Ay ragim subdra ngalgila Versik Santos ra Steven Santos marudal memim nakangisew tel kamaldila. Marsula gim subdra obakar muusid na HC Matil Rakawis Marcelina Genti mo subdra ngalgarangar mau memim nakangisew tel kamaldila. Bayon sa gim subdra spasol masawabedor muspadi o adam ra odray to Sheikh Kilderman rangalgila ang atop ta erunglo barangalgila tilay erunglo rangalgila tagemura erunglo barangalgila olblay ra Wilson olblay mo subdra rangalgila bebir ngaw meim na kangisyor tel kamaldila oryo ra kim subdra rangal karakot rot rangalgila tamaye ma Mersay ra Rosemary Mersay marbebiringi rangal ra erang rangalgila tatsu adatsi ra satoru adatsi marbebiringi mo meim na kangisyor tel kamaldila kidri kam subdra kal kadwin ito marbebir ngaw meim na kangisew.
Paliliwagim subdra ngiragidil chogiramur, diragidil martagiramur, masubdra adragidil emeim nakaing shortil kamaldila. Ngayaw ragim subdra kalkabenoru eldix natusmis emeim nakaing sew. Idri kalolingit rakal benito oreng sama odam raklara oreng sa kumameim nakaing shortil kamaldila. Pagluase rablu mabola kat sa emelmek maldingil basul maditakalat krang lunguwa. Say na Valentino Amsyola. Tia subdra kamaldila tobdra nga ngira oy toluk maikrangula, ngira ureg da tsak rangula, mleya adra klub da elyakwal, maas o erur rangula, marangil madalarakal murarugula da mamra papaldab, mioldab, algirela kamaldila frida isius akalistus, alngalgela kalistus wasisang, alngedire kamlamo dibus radrong led. Akamaldila mlamo trokok kulmorngina al kapsingil ong edelbuil ila rakara 2025, March 8, 2025. Malaway sengal ng algina mo to dramor ko iudik lo at utaw, 7 a.m. Imam nga maldira para ibobang at pang, imabadakram of ubrang at pang. Malaway sang ayang alagim subdra ro ulmi ramot markup, adal para sa bangyol mapapahens takawo, mo subdra adat e may mdaalim na kangisiw. Direkal spadama, direkal murang algilam leeol mogisang, Steven Machanet, mo subdra bebir kamiw. Ay direkal subdra algilam lengiraw rekat ang irailap, Rawel Fana Ulaong, Maruth Kimon sumasudra bibin kamiw emhim da alim da kangisiw. Olegim sudra maat temo marang algila madra aloy bumasudra da emhim da alim da kangisiw. As padam madiri kal murartik tirulang katsusi may at kaume hilari uday bosudra ngalgiw marad emhim da alim da kangisiw. Ngaralong agim sudra ngalgilam nangina reg da siliang tem kas pasubda emhim da alim da kangisiw. As padam mamorang ngalgila swing iraw mat Pos ang girawmat midar, makwal girawmat, makas pasub del beklad, may madalim na kangisew. Asub da dirikal mararukul ngalgela emengel girawmat wasisang, mawasisang tamadat, mamkas pasub del rokuy may madalim na kangisew tiyan maulubong orgid, mangkal targid din maadibusulad ng led. Agidrikal masub da rubas Emmanuel Maldangsang, Erika Emmanuel, riirer ngarbat debo sisang, marang algelam le ebidalay ramurang skiwo, rasiska marbibiringi, makas pasub del beklad may madalim na kangisew. Ngaradagim subdra ardar itirir yuta kamangloy, mangirairong isakswala daw, mo subdra ardar de mayim da alim da kangisew. Kidrikam subdra ibiram buhay husiye orak sa alboy, mo subdra ngal marbibirakaw, mayim da alim da kangisew. Aole nga kal ngiro itoluk maikrungula, mamaasol o erurungula, am subdra ngiram kati, elbu ulsadang, mo subdra ardram kati, mayim da alim da kangisew. Agidrikam subdra ngiratang adik Wilbert, ngiramrang, mo subdra ardar de mayim da alim da kangisew. Iwala kim subdra manase mahaidit tamol mo subdra bibir kamiu emim da alim da kangisiw. Dirikal spatama mo rang inay derbay masasinge mo subdra adat na emim da alim da kangisiw. Malakayo kay kim subdra at magay Andrew Tabulwal maebir abong mo subdra adat rabla umrang emim da alim da kangisiw. Ay da kim subdra kal Marcelino Agustin mo subdra adat emim da alim da kangisiw. Ay miliga kim subdra ngirawaw mo subdra adat emim da alim da kangisiw. Ngat pangagim sobra siles ngiraramyang, mamarcela ngiraramyang, mo sobra arbebir kamiw, emi madalim madangisiw. Ngaramlungo agim sobra ngirotili emi wamat, ringin madalarak, til ayol nesrin bokol langiratmap, madirekal asel o ngidobla, mo kaspasob del bekla ade emi madalim madangisiw. Orior agim sobra yadra may elyayob, mo sobra ade emi madalim madangisiw. Agim sobra ngalgila katosang, radil odilang edwin ang katosang, mo sobra bibir kaumar ade emi madalim madangisiw. Kidrikam subra da klas uegi, mo subra bibir ngaw may mdalim da kangisiw. Agidrikam subra ngalgila Maria Pedro, raal us mo subra bibir ngaw may mdalim da kangisiw. Aspatama mo ngalgila Paloy, Rayusta Paloy, Lorenza Paloy, Marichard Paloy, mamay mdalim da kangisiw. Kidrikam subra ngalgila Brangay mngidap, Ramaruk Kulchan mngidap, marbibiringi. Agidrikam subra ngalgila Kiari duluta, mamkaspasub da may mdalim da kangisiw. Dirikal spatama mo rang inaita, ang rawangal mo subra bibir kaw marata de mayim da alim da kangisiw. Ang ayaw ragim subra irbalaw Lorenzo Edward madil balaw, marbibir kami marata draplar o ragiblay, kaspasub de mayim da alim da kangisiw. Lamatela subdeng batok kami da kaw adam lo de kalmadong kliw, madimaw sube sebol sa miu mayim da alim da kangisiw, tialulbong ranggal targidra frida isius akalistus, almadibus radrong led. Ya bola kal sabi ulme di naklat krang lunguong. Kop malam solang ya rubak kal Dios lam kal tanga tergidi rokuy. Say na ngira urega da chak rangula, ngira itoluk may krangul marangil madalarak. Tia sudra ko dal lotobr nga dal bara kayong yohey merur, riire na ingos tuwait ngira mat, ngira itoluk may krangulay, krigedra imadu chawan isak, maula balu James miwatali dadong. Almura atamam marabebir kamam, alkumatargidra frida isyus awas isang ilamlong, amlo ko dong rarubak Dios el mura kamang lulungul, sila truy may alkap singil o ngerul buila, rel arra
February 18, 2025. Lamot rock la kamaldilel ngal tarigid en morgina sabadong, leal kapsingil ong edelbuy la March 8, 2025, el top de la Santos Porha Funeral Home, rewi de klo, el morgina para ibubang. Agiolngit, raharadamam, el ngarapapaldawap, miyoldawap, material masobaril el maim, dangang isir tel al sungul at tarigid, ra frida isus awasisang ilamlong. Ayang alagim subdra ngalgilam leog etiu tadawo, ra Edward tadawo mo subdra bebir qaw maradad, maim da alim dangang isir tel bula. Olegim subdra ngalgela amle abdul sa tormot, ngalgela ewat ra baulinaskang, ngalgela del malay at itong ra ogadat itong, ngalgela uli esbay ra dir ngarang ultalat ka madrangar, ngalgela madra aluy ra Roseberry ginto Maclean Villanueva, ngalgela talmatang ra haruits talmatang Mamarsiana Gibson, ngalgela ner irera ingos Salvador Rablu, the former governor Brownie Salvador, Gianni Salvador, Masindi Salvador, Siskableso tuloy maralgel may alim na inserte albula ngar along agim sobra nalgila uloy mauldegala rawabak rayibuk Lorenzo Nginamolaw pulay gigo mochimaru rabor kasat Laurentino Blong adalbay ng tibang Efraim Miraite o daw ray Chloe Bruce Rimir kabidor taima Augusta Borja arangal karat kadam ramamang sermong sinsak lindang idaybay Thomas Curtis Elob tomasubra adad marangal kay may alim na inserte albula Agidire kam subra ngir manganga to Wilhelm Mimsey, Rimir heis ngira tregde, maodal adra jungla Johanna ngira tregde, gidire kam subra ibudur elgang, ra Florence Kwal, ma ebir algang hanay ngais, Frida Kwal, marangal gila Benjamin Stefanus, marangal gila Joseph Stefanus, marangal gila Isaac Stefanus, mo subra adad marangal gemeim dalim da insert tel bula. Gidire kam subra ngal gila wasisang ra diray may o erurungula, Madoy kurwa sisang, padawi sa alboy chokay, Juliana takriw, ginawrek at chakrongul manansirungula. Rangalgilat taygo merur, raawad al-adra kayong Arvin merur, maruol iw Rosita orak. Rangalgilat kimikot ur, raibadur at tablaw, siyanot ur, maibir at tablaw, edith ur elbalaw. Rangalgilat li atalbara kayong ngiramat, troli, rakaduin ngiramat, uldak ngiramat, terdialul, mamigan ngiramat. Rangalgilat lir irerayngos, Adriano Noah, ra Archie Noah, Masaw the Noah, Nagila mo esar ebil ra ilmadu Josephine Gingsyo, Odaol Rudim Akuroda, Maureen Kuroda Misael, Agnes Rebetu, Shianor Betu, Madaniel Akwon, Mosubrangal Garmar Baby Digit, Material Mededa se de Galser, Utangan Mim Rangisir Albula. Lagim subrangal gala Maurois ra Odalbili Blaying Irawlaw, Madira Ngargiw Carol Maurois, Rangila Imadu Rawloy Erena Sebalt, Ngalgila alid adong rasigong girakasaw maibir ang lakala ilabrang may desil mosubdara ngal kamaradad eme imtalim daging sirtel albula. Tiato kobet sa spadela ikregedra imadu chaban isak mauloy irena sebalt maibir at tablaw edith tour alam subdara ngalgila yolsaw riro Ramarsiano Giteriro Florencia Riro Mahasinta Stefanus mosubdara ngal kamaradad eme imtalim daging sirtel albula. Agidire kalm subdra ngalgila orwi del tang mara Tomasa del tang mo subdra adat marangal kay may alim na kaing sertel bula. Ngarada agidire kalm subdra Andrew Shiro mangina obisur kanay ngalgila talisang Chloe Ramiriam sa Raimul Rebecca Sanuma. Agidire kalm subdra Rosania ongrung marangalgila Salvador ongrung ra Edwin ongrung mo subdra adat marangal kay may alim na kaing sertel bula. Agidire kalm subdra ngalgila nina ngiringa sa ra Deborah Nakata ngalgila Emaul Tirak ra Dirio Lula. Ngalgila Rita ongrong ra Molins Maseruy mosubra ngal kamaradad ra tigbay patrigil mamdeda sa sabihin may alim na kaing sirte albula kaklagim subra klulubak Mark Rubas mawel Juana Benhart mosubra adad alim na kaing sirte albula iwalagim subra Kathiano Tamol mangal rangalgel ra Odlom Dexter may alim na kaing sirte albula malakayo kagim subra ngirat Milool Dennis ito maabas Kyoko Sumang madralmi masasingi arurang dirut ngli Merlin Oling Yada Mary Sumang Talam sa mosubra adat mangal karato kay may alim na kaing sirte albula kilturo rangir kungil Steven Sebalt mangal game malamay kaing sirte albula kesa ragim subra Mirai Mercir Maruy adil tuy da adorang ina molaw balik Justinar Maruy mosubra ngal kara maradat raibulu may alim na kaing sirte albula Kartmagim subra ngira kasaw rungul marmurang rungulaw chanding madir roiram ang tangalay balas mosubra ngal kay maradat may alim na kaing sirte albula Ibabang agim subra Virginia sa Alboy Isidoro, tamadat wasisang Magloria Kuroda Amsyol, kaspasub de may alim na kanyang sirte albula. Ayra agim subra Dave Tarimel, Antoinette Merur Andreas, Mary Rungul Bauso, rangalgilat tau etel Igartang, Elizabeth Igartang, Mailin Babauta, mo subra adat marangal ka,
Ergid المي ذعليم ذغين سرت البولة تغبت سبدل إبلا تبلاو إثيث تور البلاو المرفريدة سوق أو شيء الممصود ربي رجيد مميم ذعليم ذغين سرت البولة أجل تروغ ألول ريغان متس مرغ الجيم ملمي مجيم أعلم مجيم ذغين سرت البولة Oriora gim subra tulik Alfonso Diaz ma ebil tulik edith tebelbot magraing oral iget shalom et pisong ma odra dibu malsol talbad el baulong dirat aboet lavern merev Benedict Dismang mara madraing lai chimichonas mo subra bibirigid e meim dalim daing sort tel bula agidire kam subra isaw mga saw marangal gela timarong mga saw ol qari mga saw ma Mary utaka mo subra bibirigid e meim dalim daing sort tel bula Agidire kam subra alios ya marangal gerra ngiro oteot eliaya ebaltia elenchugai ma bastor balgusan dario mo subra bibirigid e meim dalim daing sort tel bula Miyon sa kim subra umudip kinsyano obiang madiras imlay umkat remote elbil hilaria ichiro itpik James ginadeng mo subra ngal marada dray delegay e meim dalim daing serte albula Egel trura mamang Susanada albay marangal gel albinada albay marbebiringi la meim kim alimi kim daing serte albula Karkabasanga kim subra ngal gel katosang rarabay Lorenzo katosang madil odilang Edwina katosang Nalgilam leo uloy kaoru sa sao lalati mavan sa sao meim dalim daing sirtel bula egel trura diro dilang Yunis katosang marangal gem rai sabong kiru mawali el meim gim alim gim daing sirtel bula te diregal tokobet sa spedel odalbil iblay maurois ngirawlaw mauloy irena sebal tel morangal gela Pablo Kiosira heimong Sebastian Marino Juana Kiosi Nestor o subdra bibir kami marangal ge meim dalim daing sirtel bula Ngayon ragim subra sana itang albad mga raway parang aligem nangalgela orangs Benito Thomas Maklara orangs Joseph mo subra ngal kumarada de meim dalim daing sirte albula magikmalol ngit trigal adamam marangal kam namdung clear ti al subud mo subra adad marangal ged imlo dia kat lobas ang clear kloase matret influenza material mo subril meim daing sirte lulbong al sils ra targid ra free issues awasisang inemlong Kopal misawli aribakal Dios lom kaltanga tergid rogwi. Sain ay krigedray madu chaban isak. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul deswel atias broadcasting company tiang aspedirar adulul top dengi e haraorngi ko mal mesulang. Kadibal subdra kodalla. Tia kadibal subdra top dengi arbadura tablagal Marino Thomas ida siar lesten ginamged matilap polad masaharu umadip kinsiano obiang mardialul alanskota maungutru itchuraklay paap hens takawo ngawakal argasius ngiratrang iadrabut talbay Frank Malsol ongeim Henry Yuri Frank Max li otob na Senator Siegfried Nangamura subdra sa adila kirgedraidis Cleophas Robert losmer sera February 22, 2025 rahuliping nakiwalngit madakas subdra dongira ngumangay ngumang tulsubdra mo tobdru riula op malmsulang ya Dios lom ngidrogui sain ong tru itchuraklay You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karaguchi Island beer. It's time to keep Palau environmentally clean and green. Goror Carpets Disposal Service for $22 a month only. WCC 1100-liter trash bin for sale with free 30 pieces trash bag for $576 only, or $48 a month for 12 months. Bubble Top Waste Collection Company. You can reach them at 775-2765, or you can email to them at bubbletopwastecollectors@gmail.com. Thank you.
PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PTST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Ali, ngariya malor udu subde de hatememel mera radio station. Madagulngit mamay gin masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Ay sinmuk mungomur o ingrang momrekor o ingrang. Etela times ratal si sesayan ringi. Ringil either moya ka fax mora 488-4420. Malub ke sendringi loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recordringi erulia invoice sendringi le korkau ya uriul ega meharau. Ali malia moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harmam raspedem ya ki call segi the number e mga du urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. WWFM is owned and operated by the S Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. WWFM is a 100% locally owned radio station. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Ngermid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Oi, sine. What do you mean, oi, sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number 1. Mlamotam el dongot mokra belwat meklobog le kligi dra komi elungil eltel a environment tergi tangar alet omeliula komi ra alsel orior akmal dilui matablo plug ra talboy direct ngaringi abli la komi elobangela tori pieces el plastic bag el maldi eimel dartam oguid maklol maklub malub en oga makle plug ra talboy el tarra sebiulo mogdong ra dengwat 7752765 malub el sebiul email mortir ra bubbledopwastecollectors@gmail.com. Kung malum sulang.
You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. The tariffs are coming. Lisa Brady, Fox News. President Trump says there's no room left for Mexico and Canada to avoid 25% tariffs on their imports beginning tomorrow. Chinese products will be hit with another 10% tariff on top of 10% announced last month. It's going to be very costly for people to take advantage of this country. They can't come in and steal our money and steal our jobs and take our factories and take our businesses and expect not to be punished. And they're being punished by tariffs. For Mexico and Canada, there had been a 30-day pause, allowing time to address border security and fentanyl concerns. But President Trump isn't satisfied with steps taken. Canada's foreign minister says they're ready to respond to tariffs. Wall Street hitting session lows after the president's remarks. Dow down 649 points at the bell. It had been down more than 700. After Friday's Oval Office spectacle with Ukraine's leader, the Kremlin says Trump foreign policy is largely in line with Russia's vision. President Trump telling reporters today, I think it takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. He says consent from European nations is important, and from the U.S. as well. He's not confirming reports that he might suspend U.S. military aid to Ukraine, and suggests he'll have an update tomorrow night when he addresses a joint session of Congress on whether a minerals deal with Ukraine is still on the table. The president taking questions after announcing a leading computer chip maker plans to invest $100 billion to build 5 new factories in the U.S. The FAA says it's investigating faulty alerts to flight crews about aircraft potentially nearby during arrivals at Washington's Reagan National Airport. The FAA, some crews conducted go-arounds because of those alerts over the weekend. A deadly mid-air collision near Reagan Airport in January remains under investigation. America is listening to Fox News. A change of plea in the Independence Day massacre at a parade in suburban Chicago. With opening statements ready to get underway and legal teams prepared to argue their cases in court, Robert Crimo III abruptly pleaded guilty to all the charges from the July 4th parade massacre in Highland Park, Illinois. This keeps with a pattern of erratic behavior from Crimo. Police say he had confessed with great detail to climbing to the roof of a Highland Park business, then opening fire on the parade in 2022. He later denied it. He had agreed to plead guilty last June, then rescinded the plea. Prosecutors stressed there was no deal made for the guilty plea, so the sentence will be the same as if he went to trial. Fox's Mike Tobin in Waukegan, Illinois. The shooting killed 7 people, left dozens injured. Crimo is expected to face life in prison. A large human smuggling operation is broken up by federal investigators in Los Angeles, charging 4 men from Guatemala. Acting U.S. Attorney Joe McNally revealing Eduardo Renoja Mattel and Cristobal Mejia Cha are accused of moving roughly 20,000 migrants from Guatemala into the U.S. They held individuals smuggled hostage for months, threatened them and their family members with violence. Both who pled not guilty held without bond. Another defendant held in Oklahoma charged for his role in a 2023 fatal car accident that killed 7 migrants, including a 4-year-old. Another who remains at large also charged for threatening to kill a federal agent. As the Attorney General has said, we are doubling down on our efforts to enforce long-standing criminal immigration laws. All could face the death penalty if convicted. Fox's Christine Goodwin. The State Department now confirming that President Trump's Mideast envoy, Steve Witkoff, plans to go back to the region in the coming days, trying to work out a way to either extend the first phase of a Gaza ceasefire deal or to advance to the second phase. Recapping Wall Street, a sell-off over tariff anxiety, the Dow dropping more than 600 points. And Lisa Brady, Fox News.